Bro, selamat malam semuanya. Kita sekarang sedang berada di daerah Tebing Tinggi Musirawas, Palembang. Kita makan sore nih di rumah makan Binduriang. Di rumah makan Binduriang bersama Putra Rapresia. Menuju Bandung, Garut, Jakarta. Mohon doanya biar kita sampai tujuan. Hatur nuhun buat semuanya yang udah nonton video YouTube Imron Salmon TV. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi di tempat berikutnya. Buat Abang Imron, buat Abang Imron, buat Abang Imron, sini dong Abang Imron, gabung bersama kalian di sini. Bro, kita udah sampai di Pelabuhan Merak. Kita mampir lagi ke rumah makan Air Berembus. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been... Alhamdulillah bro, udah sampai kota Garut pagi ini. Sarapan tuh kue pancong alias bandros. Perjalanan 2 hari dari Sumatera Bengkulu. Ini kota Garut. Jemuran. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton, yang support, dan subscribe, udah like, comment, share video YouTube Imron Salmon TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, jangan lupa nonton Imron Salmon TV. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Atur nuhun. I'm getting stronger, step by step.